jumpa lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak lagi berada di kebun teman-teman. Tuh, kakak mau berburu mainan lagi teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak yuk. Gimana ya teman-teman? Kita coba cari ke sini ya teman-teman. Wow, wow, ada sepasang ondel-ondel teman-teman tuh. Kakak mendapatkan sepasang ondel-ondel teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Kita coba cari lagi teman-teman sini ya. Gimana ya teman-teman ya? Kita cari lagi teman-teman. Wow, wow, ada singa sama badak teman-teman. Tuh, ada singa sama badak teman-teman. Kita kumpulin lagi sini teman-teman. Kita kumpulin lagi teman-teman. Kita coba cari lagi ke sini ya teman-teman. Mana ya teman-teman? Wow, wow, ada ondel-ondel tanpa kepala lagi nangking ke atas pohon teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi. Coba kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman? Kita cari lagi. Wow, apa itu? Wow, ada mobil tayo teman-teman tuh. Hei tayo, kakak menemukan mobil tayo teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman? Coba kita ke sini ya teman-teman. Wow, wow, apa itu? Putih-putih teman-teman. Kita deketin aja. Wow, ternyata kakak menemukan mobil polisi teman-teman. Kakak menemukan mobil polisi teman-teman. Kita kumpulin lagi ya teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Mana ya teman-teman? Coba kita ke sini teman-teman. Wow, ada boba teman-teman. Kakak menemukan boba teman-teman. Kita kumpulin lagi. Coba kita cari lagi teman-teman. Mana ya teman-teman? Kita ke sini teman-teman. Wow, wow, banyak popi teman-teman. Kakak menemukan popi teman-teman. Kita kumpul di sini teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi di mana ya teman-teman? Wow, wow, ada ondel-ondel di bawah pohon teman-teman. Wah, kakak menemukan ondel-ondel teman-teman. Wah, kita cari lagi ke sini teman-teman. Wah, gimana ya teman-teman? Kita cari ke atas, siapa tahu ada ya teman-teman. Mana itu? Wow, apa itu? Wow, ada topeng Spiderman yang ke atas pohon teman-teman. Wow, kakak menemukan topeng Spiderman teman-teman. Banyak juga ya teman-teman kakak mendapatkannya. Terima kasih teman-teman sudah ikutin kakak. Jangan lupa ya di subscribe, like, share, and comment. Dah.